Kubelai pik pelok pujar pelok kem juga sam ni kena kesini aku jangan ngangin pepidon ke net ke koi ke kia. Di pelok mentak video bangan pentip jipi. Bagador basnong jong kesnong moolamylliang kala pentip pai ba. Bagan selek biang ya ka Christmas light kum baka jolek hi haki wei pat Islam ke baladem. Dia kena ke Christmas light ka chnong moolamylliang kan sedang ban pensai naduh ka khapra tarik jong ne upnai Disember ajar pusau haduh ka lai tarik jong penai nungkong arajar apusan. Tika sinong moolamylliang kala pentip ru bak apsa tarik jong nu banai onsawan tem ki magnificent of session ki bana juai kadbah ka apsan tarik jong nu banai ka badai ru ka sin Christmas kan sedon ka gospel concert ka basdang na do hindu baje janmen hagane ka gospel concert onsawan tem DJ da DJ Wansan pal on one rawai da u elat mitre tegumta ka dolba sinong jong ka sinong moolamylliang kala khotla bari piki pai ba baro pan wan sakhi dala ka jong khmat jong ki yakine ki like Christmas pat yakine ka concert ka bak pelong ka apsan tarik jong nu banai Disember